I lijep pozdrav ljudi, DJ Haker ovdje, evo nas u novom klipu. Danas ću da vam pokažem kako da dodate sve svoje prijatelje u svoju grupu automatski preko skripte, to jest preko koda. Ne morate da dodajete ručno da idete add friends, nego idete na moju grupu, odete na ovu gore naslovnu sliku i uradite sljedeće korake. Dakle, kopirate ovaj, ne tekst nego kod, pogreši se model, kopirate od ovog što piše Eval Unscape pa na dole. Sad ću ja to da kopiram. To će potrebati neki 20 sekundi. Dakle, ako kopirate ovo ručno, ovako utrni vam ruka, ali nema veze. Evo ga. Tako, idete CTRL C i kopirate sve to. Onda idemo, stisnemo E12 na tastaturi. Nađemo gdje vam je ova konzola. Tu onda idemo CTRL V, to stisnemo isto vrijeme. I onda će da vam se ovaj kod nalepi, morate sačekati malo pošto je kod zaista velik. I onda lupite Enter. Evo ga, samo se učita kod. Je zaista veliki kod. Ja mislim da postoji manji, ali nisam siguran. Evo ga. I eto, meni će tu sad da piše 0 zato što sam ja sve svoje prijatelje dodao. A vama će piše 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ovdje piše još koliko je ostalo, ovdje piše koliko je dodato, to jest ovdje piše koliko je dodato od toliko, na primjer. I ništa ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog tutoriala, vidimo se vrlo uskoro, ćao!